Alin sira. Ita prende ona letra D, honinya son D. Agora, mai ita repete temi son D hamutuk, molok aprende letra phone. D. Dikur. D. Donat. D. Dihi. D. Derok. D. Dut. Agora, ita se aprende letra phone, honinya son. Ita nia letra lorong ohingnya mak letra eni. Nia son mak temi tuir. Pronto? Mai ita nanu hamutuk son Nilton Honelita sirarua baailara Ronali yang fura kusimo tasera Hamosu son Nilton Honelita sirarua baailara Ronali yang fura kusimo tasera Hamosu son Fura close. Tambah imi hatene ona son agora mai ita temi objeto sira nebe nia narang hahu ho letra eni noninya son nehan nu nehek Niki. Kapas los. Agora, ita se buka letra eni bot iha livro larang. Eni bot. Eni bot. Agora, ita se buka letra eni kik iha livro ne. Eni kik. Eni kik. Eni kik. Eni kik. Eni kik. Tambah imi hatene ona letra eni, mai temi hamutuk son Parabéns! Imi hotu bela temi son hodiak nalas. Keta haluha